nalazimo u Zrenjaninu. Prošetali smo kroz Vranje. Ćao svima, u Subotici smo kako bi promovisali sam karavan, Beograd, Prajd. Danas nosimo sa sobom rečenicu ne odričem se antifašizma. Šetamo u Šabcu i govorimo ovdje ljudima da ih se ne odričemo i da smo uvijek tu za njih. Šetamo za Srbiju, šetamo za Novi Sad, šetamo za Beograd. Prošetali kroz Niš i pokazali našu solidarnost u borbi protiv fašizma, noseći poruku ne odričem se antifašizma. Šetamo kako bismo lokalne zajednice pokazali da smo tu za njih, ali da istovremeno sve ljude pozovemo da dođu na Prajd 15. septembra u Beograd.